Bandang penklanya kajinya kun persya ya ka klam COVID-19 Hariboy District. Kabadi kawe na ka district ka belasya shop hag na ka klam. Kariboy District Congress Committee. Hakasngi baar kalap hak senon na ka dorkas sya umentri rang ba ka jela ukonrat ke sangma. Ban karpat baka sarkar jela kariban penbiang. Ya shibun kijinduna Hariboy District hag bakum ka ka por ka board district kadang petang banyak kun ya ka klam. Kablawan balan shop batshim shibun kijing im bakordor jong kipaj ba nung shisnong ka district. Hakabalay lam da uba Meral Bons im uba de presiden bat vice presiden uba George bilang do lambat kiwi kitkot. Kaban kong hakabidi bat ka jing penkre na kabanta kamno ban penbiang gilat jing sumar hapo ka distrik kejungi hamtam hakabidi bat ka nompo civil hospital ni sutu ba haga distrik hibarok koi haduk mentangi dan tang ka nompo civil hospital kaban sumar ya gini ki covid patient kaban tang khat pratali gi thia bat na gini ki khat pratali gi thia ru nyim don ICU wa tang gawe gi thia kumbala bersutu ki ba log serious ha jing pang covid mla ban sumar ani tamtam gi blak poi ke kategori D lahap ban refar bi social bat ni siap na kapor sa kapor hadin mala refar nang ni ki don sibun ki bla du no gi jing im siteng lenti mar kimio ay gila jing sumar ki piang tena tagadaw jing dawa na kaliang jungi adu ki por ki bala dek na de pensngoi gani bang ide bendan ki ICU facilities hapo kane ka nompo civil hospital ke jungi kenang bakan pensuk na ka benta ki patient aga ju ko por ngilalap ru habang ngile jurip ya ke jing duna jong ki staff kawi ni ki daw ki ba penlong bangim don dia ka ICU unit hapo ka district ke jungi tamtam hapo nompo civil hospital kumala apa sutu menta borok sikat tu haswang covid kidon arngut ki anestesis kiban man kiban page nam ta ki ICU kiban kam ende iwe lara ana seselong kidon stang iwe ki hapan page ki general patient ki iwe je kidon ki iwe ki jingpang kidon ki bakha kelung bakum ta ta kabumut ba mdon ban atat kini ki staff kiban kam kongsan apo ki ICU namar kata ki ICU no po kam tu ini gawe di isu ko banukong ko bangira keren bari ban penbiang ini gilan di sumar kat pala agaju ko pot kum bangira keren na ko por sa ko por kum gajing pun kre na kum taka third wave dan ne ko fourth wave ko pansawan na kaliang jong ko parti gajung hiru ngila panjur ya ko sarkar bandon ko covid hospital separate covid hospital ko kerpang apo ke distrik gajungi ha ko bangila yo kan ipej ru ya ketika MCH hospital kabudon apo umran ha ko sarkar lang bau chief minister kila dep ban penbenar baka tata terus kan simti ban penbit penbiang jinon kam di bawul kinai budin ya ganeru hukum ke parti ni banjur ya ke sarkar kumbang la jubudin adu stem ke berada bagani ke covid hospital ru hapok ke distrik jungi ke melong full fledged tang ban sumar gi covid patient kan yeng kan trikam hangti hapo umran dari distrik kabar ka bingi kren kabanda ke ban penbiang ya kini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar nisyam nagpor sa kapor ki babun ki nompang covid ki ba refar nang nena po ka district ki jung sa Shillong ki babun ki klat no siteng lenti namar ki ambulans ki biang ya ki ventilator ban support ki babun mahakat ban po Shillong kina klat terima kasih ngon kam baniyo ki ambulans kina kentu ko EDC insa simkia agaliang state government ru kila persmo kila penpau ban pek ban kini kuno banira lor gani kabalai hakabide bat ka jing kersan ya kini ki community isolation center ki ba peniak da kini ki CCMC ni penpau jing songu ya ki dor barsenong nagaliang jong parti ke jungi ni penpau jing songu ko terpang ya ki CCMC ki bun ki bala tristom nadu ka stem arja arpo haduk mentar ki don kini ki community isolation center ki ba ki dor barsenong ki la penlong lagi de ki school lagi de ki dorban bat gisngo ba kamlong ko basuk ban peniat ban pentelun ye gijing don kam namar kata ni dawa ya ka sorka kumba kila kren ha ka meeting ke bang leju kendu na ko por sa ko por bakin age financial support ban yaram ya kini ki CCMC ki ba kita ni kisnong kumno bakin pentelun ye gijing don kam ha kitu ki community isolation center